بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مجھے سوال کی پروگرام کے فانساس نوان ایپیسوڈ بلوم گندوا علونا منگے لبوتی امها أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مي پروگرام کی دی راجے کے ایک کام کو دوتی بی علونا منگے لبوتی أخونا أختم کے ہپڑو گا افدے دین سوال تک جواب رمو مقصدو گا فشگین کوریت دا پروگرام ہے. امی فهو episode علونا من پروگرام نما دی رگا علونا من باي سوال تكا جواب ندوي بهوري ايوا ميري ان شاء الله سوال تكا ايكو علون فشاني ادي كورين ريغا شيخ مي شيخ الجواب ندوون سوال مي فهم مي جواب جنستين ما علون من قصد بفواني هما ميري سوال بس ان شاء الله جواب ايروين. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كورين episode galon men mi kofawa suwale mi abdullah jadaan naki kombe fulatoe enage wahaken ibran hasil kuran fote gauti maden sheikh ere vidalwi sheikh ebe fulage wahake wegut han mufulne tima e wahaka dennevi hema mire alon mi suwala alon mi takrar inget. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا عبد الله بن جدعان ناكي جاهلية زمانه جميع جاهلية زمانه بقولون ورا ديلتي ميه ناكي فقير نرى حاجينا كان دينو ما دي بون دينو ما مكان تتهوغا أولون ميه ناكي أي أبو بكر غفانو کے بابا أبو قحافة کے بودو بيبي داري ناكي عائشة غفانو کے كافا فلو کے بودو بيبي داري عائشة غفانو الله نبي سؤال كره صحيح مسلم من رواية عسفة بين عائشة تقفان الله نبي سؤال كره بني الله رسوله كان ابن جدعان يطعم الحاج ويسقي. عبد الله بن جدعان كي أي حاجنا كان دي فندي كلون ميه كينا كي وهل ينفع له ذلك يوم القيامة أين يا قيام الدوغ كم فائدة القرآن توي. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فرقون الله نقران بس فائدين هناك أي كيف لم يقل يوما أين دوحك وسبنا فإنته رب اغفر خطيئتي يوم الدين دوحك وسين أبونا فإنته ألوك غير إله قيام الدوغو تمنى فعفت فسرات باندي إفادك من أبونا فإنته دوحك وس أما أين كمك فائدين نقران මිතලුන් අරගොණමෙන් අස්ලු එම්මෙ බොඩන් ඉබ්‍රයිලි බිගන්නන් ජෙහෙ නුගතායකි එම්මෙ ෆොරතමකමකි ජාහිලිය zamaanu ගස් උළුණු හේවකන්තත් කොංගුළුණු මීහුන් එයිදන් දුනියවි ගොතුන් හේවකන්තත් කොංගුළුණු මීහුන් ඒරුගස් උළුණු වර දීලති මිහුන් දීලති කම මිසාලු ජෙහෙ මීහුන් වසේරුගා උළුණු ජාහිලිය zamaanu ගා දි ખાસකම මෙහිමාන්දාරි අදා කුරුමුගා එකක් වනහක ෆඛරු වරිවෙ උළුණු ඒ zamaanu ගා මිස්මීහුන් සතේක इंहास जमाल बकतिला मेहमानदारी अदा कुरमट्टका एरुगा सालका हातिम तोई में फदा मीस्मी हूँ ए दीलती मी हूँ एरुगा मिसाल के मीस्मी हूँ एरुगा ए जमानुगा ए हेवकंत तक कोंगलो मी हूँ ए मितांगा उफेदे सवाल की देंगे आयश दुफानु सेनी सवाल कुरबाफा गियामिद हो गए बिस फायदा कम फदा मीस्मी हूँ न कुरान तो गियामत होगा नु कुरान वाक़ियत अल्लाह के नबिया सॉरी है बारातों हदीस कुरान वाफा एनमस अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे एवस्मी यकन अनिया वेरी ओडी गन्नवाने फरातेन नु जर्रेगे मी मरवसे कलांगे अलका अनिया वेरी ओडी नु गन्नवा म दुनिये गमी हेवकन तत कुरामी हूं आखिर दुआं ईमान नवे अल्लाह ईमान नवे दुनिये ग हेवकन तत कुरम बिदामी हूं मिसाल कमी न एही थरिउमा फकीर नखान दिनुमा मिफदकन तत्ता कुरामी हूँ एमी हूँ नंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिये के एकमुगे बदल देववान दुनिये के अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमी हूँ एकमुगे बदल देववान कीर्ति कुरान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरबाफनी मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून. दुनिया का हयातंगे देमिया दुनिया की जीनतंगे देमिया एमी हुन नत्तिबंग अल्लाह एमी हुंगे अमलता
දුනියේක ෆුරිහම කොත් දෙවවා හුෂීමේ මාන කීයක බදලු දුනියේක මිහුන දෙවවා හුෂීමේ අදි එන් වෙස්මින් වරන් උඤ්ඤන් නුකුර වෙනේ මිහුනක අම් බරාබරන් එමිහුන්ගේ කුරි කන්දත්තහුගේ බදලු තිමන් අල්ලාහ් දුනියේක එමිහුන් නිම්මවා දෙවවා නමේ එකම ආඛිරත කුණෙන් එමිහුනක එව්වෙසිච්ච ඒ කීතු කුර්ආනුගේ එහෙන් ආයතක අල්ලාහ් වහී කුරබා ෆනි ෆමිනන් නාසි මන් යකූලු රබ්බනා ආතිනා ෆිද් දුනියා වමා ලහු ෆිල් ආඛිරති මින් ඛලාක් මිස්තහු ගෙතරෙන් බුනා බයක්වේ ඒ අල්ලාහ් තිමන්න මෙන්න දුනියේ දෙවවාන් දේව දුනියක දෙවවාන් දේව අල්ලාහ් වහී කුරබනි මොනක ආඛිරත කුණ තේවස් නසීබේ බසිසා නැති ආඛිරතක දුනියෙන් එමි උන තිමන් අල්ලාහ් දෙව අම දුනියේක mi kura mistakun mi kura heu kantatta rangalu kantatta emihun iman wa hainda ku akhirata ko emihun kanning ekamge vis faadae ekamaku Allah ekalange alakan aniyaveriwe odenu kan nawane duniyege emihun ege badal devwani kina duniyege mi badal devwani ei emihun mashhur kan devvun emihun mudaitur ko devvun emihun musadi ko devvun mi bawatu kantatta emihun Allah ko devwani mi haru sal wonne feneta නිකමෙතින් නම් එහි තෙරිව මුගේ බදේතා ඒකි දීන් තහුගා හලුවරින් මිසාලක මිහාර ෆලස්තීන් රගරයිතුන්න කුරිමති වෙෆයවා බණවා හොනුකම් එමිහුන්න එහි තෙරිවන් තිබදනි හම ඒ ගවමතක් වගේ දීන් තහුගා හලුවරින්තා එහි තෙරකම් ෆෝර කොද්දනිය අම කුරිස්ටියානුන කියදී එකමුක අරාති විබය ඒ ගොත හාලුග බයකු ජෙහෙජ්ජියා දුනියගේ ගවමකුම් බයකු හාලකු ජෙහෙජ්ජියා එමි ෆොරතම එහි ෆෑගෙන් දනිගින ෆාරන් එමිහුන් කුරිස්ටියානු මුස්ලිමුන වරමා කුරියන් එමිහුන්දේ ඒක බෑ වරමක් සොත වෙසේ බෝරියේක එමිහුන්ගේ ඒ ෆොරතම කමකි එමිහුන්ගේ දීන් ෆෙතුරු එකමුගේ එමිහුන් කාමියාබ් හොදා ෆෙමියති දුනිය කලමුන ෆෙන්නානේ එමිහුන්ගේ දීගෙන් මෙපාරක් කුරියන් එතනි දුනියේක ක්‍රිස්තියාන් දීන් අනෙක්කමකි එමිහුන් මෂූරුන් මිස්තහු කුර්මතික මෂූරුන් එකම වෙසම එමිහුන් ලිබෙමුන් එතනි අනෙක්කමකි එමිහුන් මුස්සදිකන් ඒක සවබොන් ලිබිගන් දියුන් එමිහුන් එහි ඉතරියුන් වට්ටකා එමිහුන් අවනි ජමියාතක මොස්සසාත හුළු වාෆා එකමන් එබ එහෙන් දිම දිමාන් එමිහුන් නම් එබ ආද බෑවර එහිතා ඒක නතිජා කවගෙම් දන්නේ එමිහුන් නම් බරපොඩ මුස්සදිකම ලිබිකින් එබදේ දුනියේක මීයක බදල අල්ලාහ් දෙවවා ගොයි එම දුනියේක එමිහුන්ගේ කන්තන් අල්ලාහ් නිම්මවා දෙවවානේ කමකෝ ආඛිරතුග එමිහුන් නම් එවසෙච්චෙන්නේ ආඛිරතුගේ වෙසෙච්චෙන්නේ එමිහුන්නක අබ්බාස්ගේ ෆානු එකදේගේ ෆානු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බොඩ බේබේ ෆුලෝ එයි අදි අලිගේ ෆානු ගස් බොඩ බේබේ ෆුලෝ අබ්බාස් බින් අබ්දුල් මුත්තලිබ් අබ්බාස්ගේ ෆාන දෝ අලිගේ ෆාන මිදන් විදාලවනි ඒ ඉස්ලාම වඩාගතුම කුරින් අබ්බාස්ගේ ෆාන ඉස්ලාම වඩාගතුම කුරින් අලිගේ ෆාන මි විදාලවනි තියබෑ මිහුන් අබදුස්ති දක්කනි තිමන්නමෙන් කුරා නුබෑ කන්දත්තහුගේ වාහකේ තිමන්නමෙන් කුරා රංගලු කමෙක්ගේ වාහකේ වාහකොස් තියබෑ මිහුන් නුදක්කතේ තිමන්නමෙන් බුදන් අලුකන් කුරා වාහකේ අමි බාවතුගේ වාහකතේ තියබෑ මිති දක්කනි තිමන්නමෙන් හාජින්න ෆෙන්දේ වාහකය හාජින්න කාන්දේ වාහකය ගෙෆුල ඉමාරක් කුරා වාහකය මික හලෙව්ස් වාහකේ තියබෑ මිහුන් නුදක්කතේ අලිගේ ෆාන දිමන් අබ්බාස්ගේ ෆාන විදාලවනි එකමගුලෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ජවාබ දෙවි කීර්ති කුර්ආනුක ආයිබ්බාවල අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකලංග වහී කුරබනි අජල්තුම් සිකායතල් හාජ් ව ඉමාරතල් මස්ජිදිල් හරාම කමන් ආමන බිල්ලාහි වල් යෞමිල් ආඛිර් හාජින්න ෆෙන්දින මකාන් දින මාගේ ෆුල් ඉමාරක් කුරමා මිබාවතුගේ අමර තතිය බෑමියන් තිය හදනි අල්ලාහ් ෂා ආඛිරත් වහන් ඊමාන් වගෙන් තිබෙ මිහුගේ අමර තෆදාන් හේ එන කුන්නුවානේ Allah ra akhirat duang iman bigen tibi mi hunge kura amal tafade kunwane amal take tiba menti kura amal take eka duniye gi faida ke ginnani duniye ge faida Allah devwane mi hunna akhirat ko ngi besech akhirat ko ti Allah iman bi mi hunna akhirat duang iman bi mi hunna faida oti akhirat ko emi hunge kuri amal take me kur macam Allah gennawana akhirat duwa wa qadimna ila ma amilu min amalin فجعلناه هباء منصورا තිබන් අල්ලාහ් එබෑමිහුන්ගේ කුරි අමල් තත් එබෑමිහුන් කුරමච්චගින් නවාහුෂිම ගියාමෙත් බහුගා අදි වයබිහුරු අලිෆා වකුනි තකෆදන්ගේ අමල් තන් හද්දවලා හුෂිම එවස් ෆෑදාන්නේ එම්මා මීගෙන් අලගොනමන් ලිබි ගන්නන් ජේ ඉබරතකි අල්ලාහ් ඊමාන් ව ආඛිරත් වහන් ඊමාන් දෙන් හේ අමල් කුරේ ඒරන් ඒක ෆෑදා කුරාන ඒර දෙදුනියේක වසේක ෆෑදා කුරාන එකමකු Allah ra akhirat duang iman nuwe
kitam me bodo he kamek kuri kamu gavies akhirata kunen yaku ebes faadaay duniyega Allah enangege badalu devwane nimma devwane ena margennemuga kuriga enangege badalu Allah duniyega nimma devwane akhiratu genen ei abaduge hayaen ei eduwahuge oti hamani faan emiunna abaduge hayaen ei eduwahuge bes kamiyab enen emiunnaka emihunge kuri ebes amalige faadaay jazain eduwaku emiunnaka finna kannonna ade ei libiganne je ibarataki hama efadan Abdullah ibn Jad'an ki wase jahiliya zamanu ge mihen ena imanen noe ena egotan hi amal takura mundi ai komme gote be sallallahu emismi humna duniya ke kanta tanimma de bawane den emi hum yoti mashhur we fatari hu komme gote be fadami ismi mashhur kan libe fayoti emi humna ama efadan emi humna mudal be tanawaskan Allah devvi emi humna ei ege badalege gotun ei emi hum ge kuri hiu kanta taw ge badale gotun kama ko akhiratu ge mihunna kannin bes jazaa ade deme sualaki niya wefawa firimihage macca heyo dua kurima ena ekamun sawabu devwane ibahuge tafsili jawabe devafanan toye misalaka ya Allah aluge firimihage kawwalaki alitanekkamuga lawa fande mi ibaratun dua kofiya hamaikani ekantoye waani dua kuri kamettoye waani mi suwaluga fortama bayangedo mi suwaluga wargina tafatu ituru batose bahuri den fortama bayashe da jawab erun ede ade emme fortama kama ki firmiha ke sawali rangalo mi hekkama vun mer firmiha vedane war vianu dami hakavs den adi ambi miha ge haleten nege mer ena hama ekura hakamen Allah kabwal tere kunu koddevaneta mihar ekantakan algon visnan jeyene mihar algon men nimmagen 7% nimmagen tibegen wan tibanna hama buna huriya kame Allah kabwal tere genak koddewane ke egotakan nimmagen wan mihar furattama kamakkiye firmiha kiwe serang alom yekam gode faafatan hunnane komme miya kuwas ehen namawe senai ki ei rangalo hewle fami hekkam avun tawhid ga halweriya kavun kufur ga amalek kufawa mi hekkam ganun ama ifadan abe miha kiwes ei rangalo hewle fami hekkam gawanjiyene abe miha kiwes ei rangalo hewle fami hekkam gawanjiyene ena kura dua Allah qabul koddevwane adi misalakan ena ekura dua sida egotannu ikam gavias eturu ehem faida tak qur'ane yar dua ki ei lazimennu ekura dua hama egotavvume ei duniya gos muslim ala kura dua tingotakun kura gotakan Allah ijaba koddevwane kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men bayan koddevwa fani egotaki ena ekuri dua ekuri gota Allah ena koddevu ei eggoi ei den warammadun ekantang edimawani ama ekura gotan ama ebuna gotan ede gotan ekanta koddevu ei den warammadun algon men fennani ei egotavwan vejjiya den duniya Allah subhanahu wa taala bi imtihan ga maqsad was gelligenga danata ama dannawaaran ecchedevu dannawara rasul be kalum bes waragina kan takan Allah ga daratun devi ei dua ijaba kurabba be kalum e be kalum ga dua Allah ijaba kurabba be kalum ekama ko hama kurabba ka ijaba en ko devra zakariya ga faana kale fan dari kala kan edi wada en hunai nuwadi harwande nuwadi haru fahum dari kala ko devi koddevi ijaba ekama ko eha dua Ibrahim ke fanus dari kala kan edi wada gen hawa dua ko kongonawi Allah ge emme gaay en nabiyai Allah ge khalil emme gaay rahmat teri Allah ge emme gaay rahmat teri nabiyai ekale ge fanus hunnawi dari kala kan edi wada kali fanus umurun addi hem machdiya fan dari kala kuri wada emma e hama dua kura wagutu dua kura gotabun ei lazimen no egotakan Allah nu koddevwane ei ekalange komme kame bes koddevwane ekalange amalu fulutam mihunnani ekalange forihama hikumai fula tabaefa forihama hikumai fulu gadahum mi kainatu Allah kurabba huriha kamenge kurabbani hikumaten netiyen nu kurabba bes kame ekalange komme kama kakkuladum wanta ekalange edi wodigannawa komme kame kurabba ilahu ekama ko evves kamenge ekalange kuladum wanta yas mi kaunuga ekalange evves kamen nukuravwa efurihama hikumai fuluga dashum menu ekalange dena wodi gannawa ena ekamakan edi edunima ekan adi timang Allah ko devwa fi ena vigandane koyes
ඒනන්නේ kan gina far kannege Allah den wodi gannawa ehum kam Allah muslim alaya abadwa siyago minwar kurabban yar ena dennevun ijaba koddevwa fiya ena ma nuba kottevun ekashigenwe misal kam musali kam kattanawas kam kam miye denimiya Allah ga doratun tanawas kam Allah nu devi ehum kam Allah koddevi misalaka Allah bedina wodi gannawa ena tanawas kan libejjiya ena wegen danakun ena kanne gena engeni muwaffahugata Allah kalange furiham ilmu fuluge dashun ekalange ebedina wodi gannawa ena tanawas kam libejjiya ena dahiwetiwe ena halak wegen ga danaka misalaka em Allah nu devi tanawas kam misalaka enaka ehum kam koddevi ehum kam Allah ijaba koddevwa duwa tingotan kure kommese gotan kina eden nevi gotan kan koddevu eden waramadu devana gottaki ena kurimatiwan oi musibaten ena kuri duwage sabun dur koddevu ena ehum kam eduni ekam ena kurimatiwan oi musibaten Allah kuri duwage sabun dur koddevi ewas ki harangalu ena edennevi dennevu misar kan Allah koddevi anet dohme tiena bodu musibaten na ase jewni jehigen ena e koddevi kantattaka bodu gellumagena ena nge hasivi kantattaka bodu gellumagena kurimati wegen diyai kiya bodu deray emma ena nge musiba ena dur kiban dur koddevu ekam marangaluta ena edunu kanta wumavure timmana gotaki yame doge ena ge hewkamuge tilafatun hewkantatta gotuga ena kuri duata fennan otun adi em hewgo ekkamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam eki wegen edwa kiyei miha zarregge minbaruge hewkamuga benu wefahunna duasei kuda hewkamuga wes benu wefa narakan salam kodde minbaruge hewkamuga wes benu wefena heri edwa ehen kamun edwa hewkamuga tilafatun bay mi huna fennane ena duniya ko fori duata hewkanta hogotuga Allah labwa fawaniko adi ena bunane mi kun hewkanta taken emi ehdo Allah ena dannawane miti ba duniya ko fori dua ijabanu huri dua hewkanta hogotuga eri fennam yadu tiba tilafatun ehdo ena hitan arane timan duniya kuri evis dua ijabanu miyadu tilafatun huri ha dua fennam hurna ki harangalwa emma gotan wes Allah dua ijaba e kuraba emma tin gotan kur ko mese gotan Allah dua ijaba kuraba emma misal kan abi miha firi miha dua ko deiruga e sida e kuri dua e gota mumel lazim enno ko mese hin kamen Allah ko debba fana kabbaluga yar ena mi dua kono kabbalu ali ko debbu mangena kabbaluga hama hin kamen enan ituru faida Allah debba fana ke sabon sida kabbalu ali nu ko debba ya kabbaluge baade fitum wese gam ko me kan nane fitum e kanta wese baade den kabbalu kantatta e huriye gotan e den alona kurige bayen episode tawga e waga dakka fan emma e hama abi miha visnagen wana timanna mi dua kuri enage kabbalu ali kodere ma ali wane na miha hama en haswoto go boy king etan ali we phone nane miha e gotan nu isnare alona mi moni e gotan nu isnare ena kura dua hama ikuri gotavane henennu mihara hinkam wesallah kodde bafane ei rangalo hewle fa imbako e hewle fa fir yak dua koddi fa komme gote wesallah ekam ga asar dakkawane na ei lazim ek asar dakkawane Allah subhanahu wa taala ei sida ena ikuri dua ikuri gotan adi Allah ena nu dekke wias kommes asaren ena dakkawane den Allah e kala ga hikmay fuluge dashun e kanta takkodde bawani en algon wenna kannege ade ade den hama iswaluge anibbaga me wani niyafawa firimiha swarugein beenunnama duniyega kantatta koramwi kihnakuntowe misalaka darinnataka ituru kaawenye kofiya swarugega kurige firimiha libenatowe swarugega adi tankman algon niyafawa firimiha swarugein ena beenumwa kama mejiya swarugen beenumwa ade enage niyawi firimiya swarugega manake enage ambegge gotuga swarugega buma beenumwa kama mejiya mimiya miswal kurani ehemijja timanna kanta kuran jeni kina kun heti manna darinnattaka ituru kawenye kofi kama mejiya firimiha e firimiya libenato swarugega ade miharo ege oti mihar ambi mihan Allah devwa fen ikhtiyaren ei firimiha ge iddani munima ay hatar mahadi hadwas iddani munima ena beenum mihaka kawen kurawena duniyega ena ekal lazimennu firmihattaka abaduga abada ena kizuwa mihekamuga wejjiya
kaavinu kon hurume ei bay farwane gotaki ena kan nafsu guarantee no nane ei hamma misale ka firina kunda ku kuram farafi kam ko vejia ena nubama kun deumes ekashigembe nubama kun deumes ekashigembe ema nafsa rakkaterikan oti komme gote vias kaaveni kurum dem misale ka timanna swarge ka spen wani ha timanna e firmiha misale ka asiya ko timanna swarge ka spen wani tiambi miha mihar ei Allah swarge wedama duniye ga hayata tafateta duniye ga hayata tafate etanu wade vejjiya etanu ga ambinge gotuga Allah ebade vai tahur huralinu bes ebade huralinu etibi riti kamuga misale nei kabalun taken ei Allah vai kula wazawajnahum bihurin ain timang Allah emihun kaven ko devime swarge ga hulurin kaven ko dem huralinu na den ena misale kan e wagutu hitan ara por loy begge sababun diri ulum wagina wagutu emi heta kuno zuwa den bay fahar misale kan e kari wagutu ga e anna loy bakum mi bunele wani man swarge ga sen wani khali misale ka eden anna jazbaten ei den swarge ga tafat wani ta e halet takkome gote bias swarge ga kambodwa kale bis kamen nanna hitan eri komme kame wa tan ei misalakan anghim miha den ehen kaven yak kuriyena ehen kaven yak koggen ena dirulu me feshi darinata ha komme gote bias den e giyame dwahuga e demihum swaruge wadejjiya mane kenage kurin immiha bes swaruge wadejje fahun immiha bes swaruge wadejje ehem vejja enaen ikhtiyar kuram fursatu innani ena etanum beenu miha etanum beenu miha ko enan ikhtiyar kurum ge fursatu innani etanga ena dam benu manikon miyegi ambe gotu gato e gotan etanga oti hama efada misalaka kaaveni ge kaavenya kurumuga nasibu nulibe marwa anhin kujja misalaka balighu fawta ena eba mismarwa tabawa kudin ama balighu mafahu kaavenya kurumuga nasibu nulibe marwa kudin ekudin misalaka balighu mafahu marwa kudin swarga wajjiya ekudin ewanna fantiyakum eswarga ge huri darajata ekudin ewa silwa darajekun ekudin beenuwa miha ko ikhtiyar kurumuge fursat ekudin innan etanga den firihina ko hadi miha ko nonnan etana wanne bes firiya ko riti kamuge misalen nonnan ha e hariti purawafa Allah subhanahu wa ta'ala hazu an purawafa hama emeriti wan etanga huriha etana ga holweri adi wanna anhinum tabse ariti wan zuwan kammati ge tibeni etang wakimi haku huturake bunaka fursaten ninane ta ko hariti purawafa tibeni ema etanga ninane kam ge evs fikure ninane tanga e mina tangkulang hadi wedane mima kamakunu dane mina tangkulang hadi wedane e kahala fikure ninane tanga Allah e hariti purawafa e balala ruga hin hamaji he gotan e hariti purawafa tibeni tanga ahul werin Allah subhanahu wa ta'ala ade den hama miswaluge mi timwana bag mi wani niyafawa firmihattaka heo duwa ku deshe kiyafa Facebook ga liefawa postaka mihun heo duwa koffawa anama firmiha ekamu sawabu libenetoe adi algonu duwa kurima e duwa ena hamaya daane buna bas ege tafsila ki ko batoe aden ti hama ibahakata keddoti gati heri hama ibahakata ketti den hama kurim bese baya kurun wah kai ena hama daane ege asar Allah dakkawane den algonu den kurim bese baya kuri fadain komme miha pura duwa kun Qur'an asare asar Qur'ani asar kureve fada gotakan hurajjiya mane ki ena ke siyola fami ekam gawanji adi firi miha ke sangalo mi ekam gawanji misala ka ena ki gos mi ekam gawajjiya ena ka ega asare no Qur'an ta aima e kantang e gotan innajje yani aden misala kan he dirti be mi hun marwafati be mi hun kodde he odwa ega sarus Qur'an yani post mi Facebook post ai gota post jahalu hum masalen nu ei ke post balafa mi hun kuradua hama ega asar Qur'an hama marwafati be mi hunna dirti mi hun kuradua ge maqam annani hama ego tang Allah ko nabiya wese tita hama angawafa mayita ekalifano mayitun fastan lawafa asabe ko nabi dalwe mayita yang hiyo dua ko der sabit konte mo dua ko der fa innahu al'ana yusalu
miharo ena sual kuramun dane kawwal terega emma dirti mi hunan angawa fe otina dua kodden emma dirti mi hun kodde dua ge asaru ena qur'ane dirti mi hun qura dua ge asaru ena qur'ane ama ena faahu samange dua kodden bi rahmalle mange dua kodden bi ena swarga de mange dua kodden bi narakan salam kodde mange dua kodden bi kawwal ga azabun salam kodde man edem bi kawwal tanawas kodde man ena idanna devvi ama ege asaru Allah subhanahu wa ta'ala dakkawane ade devsmati amma mi kuri sual takar gulun hur sual adi mi kurige episode gawas shehu mi sual jawab arwa hove mi niyaifa firimiya ge mahana kare devidane toye nuni sahara ge beruga huregen ena yataka dua ko fika mejiya ena engena toye egota mi sual eto ade miharo e ane mahana fenna hisabad devidane na gabrustan teriya kanwa devena enaka gabrustan teriya kanwa devene e rasulullah samana kurawa fa kamen e gabrustan teriya wanu emma e gabur e mahana fenna hisabu ge nan hura vidane dua kuran e masalennu e gotan ilmenin hudda kurawa e kamako e wesenaya e kamuga asaru a senaya bara nurove kamuga wanya te angin walun ngene mahana kariya mahana fenna hisabak diyama sakon ngenu e hivettene roye kannane eme nan nurowen tibene bara rui mamajitanga ga azabuli beba majitanga bay kam ga azabuli be bara roye gen fiya ehem wima ekam salama matta karoye gane vidane tiwese kari numerangali mahanaya kari no hama ge ke namaz gos dua koddi hama dua ge asar qur'ane dua ge asar qur'ane den hama ge ga namaz koggem samay na dua koddi hama ehem maqam tawgas na dua koddi kom mehem mahana kariya diun lazimen nune den mi bunahem mahana fenna hisabad diun ilmerin hudda kurwa ekam gabrustan tere wanu mana gabrustan tere kanwa dewen den otiena engene he dua kuramiya e den ena yoti mar duniye ga hayata kunune yoti mi duniye ga kurahuriya kamen ena kanne ge ne biskane miharo ti ane gota miswali mar duniye ga hinga huriya kamen ena gene ge tere ga hinga kantaka ena ge darin tangule gota enage abi mihana kodde dua ya ammiha kan ena dua koddeni e komme eti enge kan ena ka benman ena ka miha kare ka deveni no miha kan ena kadde mihara ko faida duniya ge deveni kino abi miha ena dua koddeni ma ena faida ko fiya de masalen nitta den komme misaya ka mihara dua koddeni en timanna ge abi miha e timanna ge dua koddeni emma ena ge hituge ba dekkun tel kamuge shurenge ba ade do eba saga timanna beename timannakan ena dua koddeni anga ekahada etchinga ba faalowe ba ema e kamennu miga beenum wani misalka ena ya faida dinum ta beenum wani misalka ena ge namuga sodagate kuri ma ena ge faida for koddinum ta beenum wani mehar ena abi miha ena timanna ge abi miha e timanna ge matinge sodagate kuri komme ikan anga ka beenum wannu na sodagate ma sirunde dim miha vesne ge gota dere sodagate sirrung kurang barwala vapoti boda soda gaibes kommen heo kanta tak kurami hane kan enge ka kommen nuje mer ege asaru ena foru ima eni munita abi miha ena ya insan terwejje ena heo dua koddivi ege asaru ena hamadiyama eni munita kommen henten ena dua kodden ena abi miha kan engi ena etanu teduwegen al nani kinun abi miha kariya ka ena faida deka shukuru ada kuraka warrangalu kamage tikoddini timana dua tikoddini emma shukru ada kuraka mi ai mi ha pabratene teduwege ehen annani kinu enae dema kommen ena kan enge kan nujiheta emma kavvaltere gonna mi haka duniyege mi hinga haka menne ge ena yoti hen alamek kam yaro den Allah subhanahu wa taala ena e dirti mi hun pura dua tahu asaru for ko devun ei algona menna kanne kongota haka me for ko devvani kiye ඉතින් අලුණුම් බලාකස් බෑනවන්නු ඒක අංගවා දෙවවා ෆෙවස්නේ කිහිනෙක්කම ෆෝර් කොත් දෙවවනි එතනුගේ ආලම් වලින් තෆාතු එතන දියාව කොමෙ මේකස එතනුගේ ආලම් එගේනි උසස් කුරවේනි අලුණුම් මිතාංග තිබෙගෙන අලුණුම් මෙන්න කයි සාසන් කුරවේන නොස් ෆෙන්නාන එතනු කන්ත තන් හිඟා ගොතේ අදී එතනුගේ හිඟා ඊගෙන්ද අඩොෆක් ගඩව සලුණට කන්ව සිවේන එම්ම ඒ කන්තත්ත ඒකතන් හොරි ආද දෙම සුවාලකි හුකුරු දෝහු මෙන්දුරු නමාදු
kuran jehena toye midennevi menduru namadu noko hukur namadu ekani kurun ei rangal gote toye ani bekamal kurawa suwalaka ingeta amhar anhenum bes hukuru kofiya hukur namadu ga baverive jamaatu ga den hukur kuraveni ekanyen kuraveni hukure jamaatu ga baveri hukur kofiya ka menduru namadu kurakan nujihene ei hukur namadu menduru namadu ga badal wei hukur namadu ki menduru namadu ga badal emma hukur namadu kofiya ka ekambalum bes nujihene menduru namadu kuraka den adi devana fara kofiya ei kushe hukur namadu kofan ka menduru namadu kofiya ei kushen ei sunnata khilafun ei ema ekan koggennuwane ekan koggennuwane anhenum bes misaka hukuruga bæver nuwa kamuga vijja anhenuka farden nu hukura mustahabbu ema anhenum hukuruga bæver nuwa kamuga vijja den menduru namadu qur'ani menduru namada di namadu kurenu kurave deme suwalaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fuluta waki adadaka kiyumun bay kankan hasil wakama inge fawe mi kiha warigge sahha wahakettoy ade mihar ei egotaka dalilen as foi kamen nu ei kiye misalaka bay foi tahuga bayen ilmer misalaka bunefa vidal fa hura dane mi ismu fulu mi warakima mi hemve den ena dimavi kama vedane vi kama vima ehem vi ekama kumisaka mi hem vane ke no bunevene mi hem vedane ye misalaka bune vidane vedane ye mi sida වානේ කියන කන්න පුන වෙන නෝ දලීලක එක්කොන්න ඕනේ එවස් මිහ කන්න පුන වෙන දලීලක එක්කොන්න ඕනේ විසාක අල්ලාහ් ගේ මේ ඉස්ම ෆුල මිත මිහා අදද කියාෆියා මියනි කම වානේ එහෙන්න පුන වෙන එවස් මිහක දලීලක එක්කොන්න ඕනේ ඒ දලීලක එක්කොන්න නුපුන වේ කාල කන්තත්තන් එහුන්නනි ඒ කන්තත්තකේ ගොත කන්න පුන වෙන විසාක මිහකු ඒ ගොත කීම කමෙන් හාසිලු වී ඉතින් අල්ලාහ් ගේ රහමන් එන ඒ වර අදද කීමා hasil wima ena buna vidana timanna miwen aldaka kima timanna mikantattam migota wani hasil we fae ahma vun ekashigem we ekahale gotaka buna vidana ekama ko mihem waane ke sida ena bunan kinenge ena gaiben geni kiyosmo ehem waane ken buna dalilen egotan asfa otiyanu ni kai emaka egotakan no buna wene sida miwen kame waane ken allah miwen ismulam miwen waraka kiya fiya kai ena no buna wene bay mi hunge bahura da bune fa misal ka de mi hunna kula dana wege visnuwa atadu misaka mi ni ismol dihas faru kiya fiya mi ni kame bane dihas far ena jassani dihas faru kiya ena adadu furtama wakiwar kaddaran olem visole ena adadu dihas faru kine kiya mi taklif ke mi allah nu jassawa taklifen e amillalli bigane ena mi hakunage ඒ ගොතක ඒ කාර්ය තකුලිෆෙන් නැතේ ශරියතුක ජස්සාෆ ඒ වරක් කියන මෙව කියන්නේ ඒ වරක් කන්නු කියන්නේ එන අමිල්ල මිසගති වන්න බේනු මෙමි නමාද ෆහුග අල්ලාහ්ගේ මි ඉස්ම ෆුලු මි වෙන වරක් තකුරාර කොල්ලගේ ඒ එනගේ ඉක්තියාර එක්කමගේ එහෙම මියකගේ නා බුණගෙන වානේ වෙන කම වානේ එකේ මිය නැදක කියාෆි මිසාල කවුංග කරින් අල්ලාහ්ගේ ෆුලු තවුග බරකයි එබහුරි අල්ලාහ්ගේ ෆුලු තම්බෙද වර කොගෙන් දුවා කරන් අලගොන් අංගවා පොති ema Allah ge ismu fulan misal ka wakia da kiya fe kam vedane ekashigam be nuane kalgona nubunano vedane kamaku ehem vimaka ehem sida vaane ke komme miya komien kiyare ehennen nubuna vena de misal ka dem bay raqi misal ka bay raqi ge bahura misal ka mien ayate mitafar kiyashe mihen banya mien waraka kiyare e dege me tajriba ge mi hum ko fahur bay tajriba tan tajribaage darunga mi bune feeri egota mi asarek kofane me ayate mi waraka kima egota mi tajriba mi bune feeri bay farwima ekam ko lazimen no waraka kima ka sida wane ke lazimen no en sida no bune wena mi ka lazima mi wane sida en no bune wena yani demme suwalaki jamaat miskita devunu iru fahurakatuge attahiyat she mitibi දෙමස් ජෙහෙනි ජමාතා බෑවරි වන්තෝය අදි බෑවරි වෙජ්ජෙ නමවස් හම අලුන් නමාද නියග්ගන අලුන් නමාද ෆෂන්තෝය ජෙහෙනි බාකි රකෙත්ත කුරායරෝ ade ena hama attahiyatuge imam miha ide jiya jamaatuge bෑවරි වන් ජෙහෙනි නියග් ගනෙෆා takbiratul ihram kiya famane ki furatama haram bannange kiya takbir namada wannange kiya takbir kiya fa dein ufulafa hasannu bade
ishinnani en attahiyat ashambanna kan nujiyene e imami ha in halataku tiya bami unna miskita deveru imami ha in halategga tiya bami bayru ware utianga wafa takbiratul ihram kiyuma fahuga takbiratul ihram ga betta ainne gunde konda ama en wadikam fatakula ama egotan ainna ganjihera ainna gafa ena imami ha in halataka dani ashambanna kan nujiyene यार ये अलगुण में फिरना नहीं कि ना कोम में हालत की इमाम यहाँ टक्स पर तुम कन बनना को सारा हम बनना कन जेने इमाम यहाँ हुरी हालत को अल्लाह पर क्या फे हुरी हालत का दान देंगे अल्लाह पर किए हम बनना किया तकबीर नू नहीं तकबीरतुल इहराम किए नमाज बनना किया तकबीर वही अलगुण में कर दिवेहिं कुरी का फैत्ता होगा लिए फमीना हशम्बन तकबीर हशम्बन तकबीर के लिए फैनाती वे मिहुन नहीं बनी हशम्बन किया तकबीर है आशंबन तकबीर दें अलगुण में लिए फोतकस ए तकबीर की नमाज वन्नं किया तकबीर नमाज फशन किया तकबीर वही अदम बहट्टा ए नमाज फशन किया तकबीर वही आशंबन किया तकबीर नो है किए एगो दें पूरी के भाई फैत्ता हो गए एगो तलिए फोरी मैं कंतंग अलगुण में बजी है मी आमुना इस्लाम को दें असलो है तो ए आमुना एगो तलिए फोरी मैं एगो त विस्नि फाहुन्नानी emma ikahara kan tatang jihena alwan islam ko de amunna rangala visne ko tangega emma takbiratul ihram kiya fa ena ishinani attahiyat ishinani den imam salam dinima den oi bayana furi hama qur'ani den te dwar kunu jene ek ganna kan ek ganne fa ishinani takbiratul ihram kiya den nu jene nai tor kan ek ganna ka ena den e uni vi bayana furi hama qur'ani ade de maswalaki handa netigen imama wure kurin सूरत फातिहा फिशिज नमा दें हदानी कीना कुंतोय अदाने का इमाम मिहा को किया ने हदाने तिगन क्यों नहीं मादे मियारो अने इमाम मिहा यवर इसनुआ को सूरत फातिहा किया वारे गिना इल्में विदालवानी इमाम मिहा को किया वानमा इमाम मिहा को सूरत फातिहा किए वो हुद्दा इमाम मिहा को सूरत फातिहा किए वो हुद्दा ए सूरत फातिहा फाहुगा किया वा मी गुरुआन में किया वा बा अडवाहं मिया हुस्बे हुर मट्टका ए देमे दुगा मिसाल का सूरतुल फातिहा किया व फराफिया इमाम मिया सूरतुल फातिहा नीमुमा अने सूरह फिरमा देमे दुगा मामुम सूरतुल फातिहा केन लस्को फिकम गजिया इमाम मिया अने सूरह किया बय दान को मगोते बेस किया उम बय दान एना सूरतुल फातिहा नी में बाय अडनीवे कुरान अल्लाह का होती है हानुति बेरे खानुले अडवार हानुति बेरे emma e ay ba fusuara emma imam ya ekko kiyewon em rangali imam ya wara kurin kiyawan ferejia aneka handam imam ya ekko kiyawani imam ya ekko kiyawani den imam ya misal kan ena ejistu kollan gen ta misal ka detin atar ibarat detin atar tang kol kiyuni misal imam ya wara kurin imam ya hama kollan ena engene mane ki imam ya den kiyawa hisabat dan den ena las kollani tankula las kollafa imam hek waneka hama kollafa daani egotan ena jistu kollani ena isaw e den embrangalo ka fenani ei enuniya den aneka fashagen ena tankula olum bolon arago visvedana farig ade ade shede miswada kulin hamami imam miha wore kuri ara nudiun muge wahakya sanon hiya kumsar ka miswad gule mi ei rakoittawgato mi arakaittawgato no tamiguta sul fatihas misalaka handane tegen mi kiuni kuri imam ya wor kuri evs kamegga namadu ek imam ya wor kuriara nudiuma dato ekama guleton kigeto ade ei harakaitta hoga imam wor kurin harakain kuranga wa poti ei sahih bukhari ge riwaya ina soti gota ekari fan hadis ful qurani ama yakhsha ahadukum an yarfa qabla al imam أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه أو صورته صورة حمار. Kali fana hadis bukan tiba yang kurang yakubiran nukane ye imam ya berkuring ya nabo fulafia. Mana ke harakai kofia imam ya berkuring harakai kofia enage surah nuata enage bo Allah subhanahu wa taala himar ge sifat badal kurang fana kamu kabiran nukane ye. Emma ei harakai harakatu ge imam ya ber isnuar ebes harakatek. Ei aning hadis ke kalifano hadis pul qur'ani innama ju'ila al-imam li utamma bihi imam ha behettuni ena iqtida'u mattakae fa idha kabbara fakabbiru imam ha takbir qimat ya bam takbir kiyare fa idha raka'a farka ruku kurima ruku qur'an emma imam ha
evra isnuwan heri harakai tahuga isnuwa den kiyevedi tahuga misalakan enan handana tinga misalakan iswuma ki ei masalen nu ai ki andana tinga gotan iswuma ki ei masalen nu den komme gote bias kiyevedi tahuga imam mihaya isfasumuge ihtimal minnan suratul fatiha gata den algodam nu jenta imam mihaya kabbala ki imam yakni konjetto sirrum ya den unna zikur takawriya namatuga sirrum kiyawa imam ya kanun bala kanu tiene enge besicche ke misaka ruku kiya tasbihata sajda kiya tasbihata dua istiftah fada zikurta kanta tawgal gonu je imam ya kene ko jetto bala ka algon nanga poti das ko algon me kota kiyani ege nu je isfasve to bala ka bes na suratul fatiha namatuga rukune emma suratul fatiha komme gote bes maumum bes kiyan je imam ya bes kiyan je emma suratul fatiha meti egota rasulullah sallallahu hadis qur'an foti la taf'alu illa bi fatihatil kitab imam ya kotiya ba minu kiya ware suratul fatiha fiya wa sahih bukhari suratul fatiha fiya wa tiya ba minu imam ya ka fatunu kiya ware emma suratul fatiha imam ya ko kiya wen kiya waru imam ya bur isnuwa go tak kiya ware anga wa foti imam ya ya ko kiya bias imam ya ekku evvar ka kiya ware evvar ka erkun was ulene erkun was ulene demme suwadaki du'a kuran emme rangadi sajidaga towe nuni namadu nimuma fahu dien ufulagen towe du'a kuran emme rangadi adi hamdu salawai kiyani kihina kun towe hamdu salawai kiyawane goi vidalu de fanan towe ade namaduga du'a kuranya misalaka sajidaga kurun emme aula kan body سجدة دعاء كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء على إنك برس كلامك إم كتم بابا كتكيه إنك سجدة عنا بقولته إن سجدة عنا بقولته تيابامي هم إم قامك دعاء كون جنا كراشه إم نماذج سجدة دعاء كون أي إم أولا بكم مقامك دعاء كون نماذج أي دعاء إجابة كون إكشي كم مقامك أي Allah ala emme nikameti kan ada kuggin onna wagutoy Allah emme ala deke lobi wodi gannawa wagutoy ekam wara ekashigen be wara gaay ena kura dua e maqamuga Allah ijaba koddebu den namadu niuma fahuga Allah nabiyya dua korevi kan sabiten nu Allah nabiyya dua korevi kan sabiten nu de hen namas namadu niuma fahuga namadu kiya zikr tasbih kiya ni megen huriha kam ko awadi wegen miya ku dua kuram ben miya inna gaagin de dua kurma ki masale no ekam bayin ilmen vidalo mesaka bayin mi hon awasara gane mi hon namadon hamasalan dini me barang inna gaagin tibegen dua kuratan efene bay mi hon bayin ilmen vidalo ne bidoy ke sawaki namadu nime gotan e dua awasara ga to namadu no fahuga Allah ga nabiya sunnatun dakwa fioti zikur tasbih zikur tak kurang yoti angawa ema ezikur tak kon nime eru namad furiham gendani furiham sawab namad ge libi gendani ezikur tak kon avadiwe namada gulun guru yak me kon nima fahuga den ena dua kure masale den misaka rawati musnen galon tankule las kolle dan dua kon nimi gem des kolla gem rang alos gotik rawati musno bes kolla genna dua ko eru namadu ge furiham aviye ba namaduge huriha gulun huriha kame furiha mawiye denga lagagen dua kure dem masalenne den evs masalenne yako ade e dua kuraka dennita e hama dua kureven huriha bagu takwe sama egotun e bagu tuges nama dua kureven ekam ko Allah nabiya namaz fahu dua kurabwa fenetima namaz fahu bagutun e dua kurun e rangul kamen num kamuga baingil mer vidala feri namaz gulun huriha kame konni ma fahu ga inna gagen dua kurma ki masalenne no ngai kiye den dua kurun ga adabu tahuga terege minna ne me furtama dua kurun ainna gan dua kurairuga emme furtama Allah ekalange zat fulai kashingum wago tegga ekalange hamdu kurun den hamdu kurun hama ena aya benum baraka kure dan Allah nabiya wara diguwas kurwa hamdu bay far dua kurange Allah ruhi wodi gannawa lobi wodi gannawa kamen ekalange ginen hamdu kurun emma e hamduge ibara ittang heri baawar qur'anu ges baawar ayta beseri hamduge ibara ngimene e ayta beski dana hamdu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu idami kala ayta beski dana hamdu game fada allahumma rabbi lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك
ولعظيم سلطانك مي وتبع عبارة تنجي بوري أسوا وكي خاصة عبارات إنه حمد الله الدنيا بكم عباراتكم الدويه بهم الدنيا بس مثلا إنه هيك دويه بهم بسمع الله عنده الدنيا دنيا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات كيواني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات كيواني وفهو دين أنا فافه السماء إذن أنا كنفس أميلا فاف تفسر هذا وما إذن نوافا دين أنا إذا كم كان إذا دين ميهارو هنا فاه السماء سيد الله كتر معاف في إذن نوافا دين الله هنا يدعو إجابة كتر ورقاي هذا يقول تاني دعاء هذا بتهود تريه من كان تاني هذا شيء ده مي سؤالك مي كورين رج episode ga shehu de waho jawabaka gulige kure fa suwale erege episode ga kamala ku kurawa hame suwala ki mi kurko mi istakina timanna arame timanna ki mi niyafatige kan wanna mi hekke faya ehme timanna istakin na nara mi halatu ga ekan dimawati we ekan uzurege gutuga belwe danatto egutta kurawa suwalaka de waho jawabaka guligen mi suwal mi be folo kurawa mi wani kurige episode ga shehu eba vidalu fawe uzurweriwa anhenu istakina nara bera nukumewene kama ege dalilaki kobayatowe adi boluga bihinaga farwe le annane kama bune buruga nagagen ule anhenu navves e hukum egota annane towe midekama kiwes anhenu niwa kurun lazim de kame vimaye miswalu mi kollan jehoni आदे बो निवा कुरमा फै निवा कुरमा कुड़ा कुत्ता फातो इल्मरंगे में दुगा वाह कदे कहीफा ए बहुरी ए मसले आ बेहे गोतो ए फै निवा कुरमुगा तंकुड़ा लुई गोतका देखि वडागे फहुरी बाय असावे कबलुम बस एमा ए फया बोला तफात बो निवा कुरंग ए तंकुड़ा बोडंगे बहुरी आ सो बो निवा कुरंग ते मिसाल का उजुरु ए एना गेतरे कोले विधान ता बुरुकाना गागे मिसाल का बोलुगा බිහිනගාතියක බේරකන් නිකුණා කන්නු ජීනා බෝනිවානු කොර බිහිනගය කියාපයි මර බෝනිවා කුරීම අල්ලාහ් ගවා ෆොයිගෙන් ඒ නිවා කුරීම එකම ෆර්වා එක වුමස් එකශීගෙන් වේතා එම්මා ඒ දෙකම කයි ඒ දෙකන්තකින් ඉවර් කුරබා ෆෙන්නෙන් ඉල්මරින්නේ ෆයකා බොලකාය බුරුගානගයගෙන් බොලුගා හුරි උසුරග්ග සව බුරුගානගයගෙන් බේරුතරේ ගිදේ ෆිරින් කුර්මතිග උලේෂකේ ඒගොත කන්නේ එකමක ෆෑ මිසාලක ෆෑ බනිවා කුරවේ ඉස්ටාකිනු නූනස් මර ඒ zamanuga ආමුගතෙක්ග හේතුන් දැන් අලගොඩ මෙන්න මෙහත්න කුලන් හඩිකම කවානි හේතුන් බිම්මතිගේ දෙමේ කමුග වානම ඒ zamanuga බිම්මති දෙමේ ගොතර හේතුම්ලානි බේරුම් වට්ටල කවරු දෙමේ ගොත මුෂද්දි උපරංග බංග වාෆාදීස් අංගෙන් කබලුම් කිරිය මුෂද්දි උකොල්ලාෂ එම හේතුමුග හුන්නානි එන ෆෑනිවා වා ගොතෂේ හේතුමුගා එම්ම කොම්මෙන් ඉස්ටාකිනක නේරිය කස්ෆුදේන හෙදුමුන් එන්නනි නිවාවේ ෆෆා හෙදුමුන් ඒරුගේ එන්න නිවාවේ ෆෆා දැන් බයෙන් හාලිත්තහුග මිසාලක සජිදද්දා බයෙන් හාලිත්තහුග ඒ ෆා කස්ෆුයකස් ඒති ඒ මාෆු කුරබවා කමෙක්කමක ඉල්මෙරි බිදාල වෙපවනි ඒ මිසාලකගේ දිගු හෙදුම් මොෂද්දිු කොෆා එහුන්න හෙදුම් තිරිය මොෂද්දිු කොෆා මිහුන්න හෙදුමුන් එනිවාවා මින්වරු එවරු ෆුදේන කමන් ඉල්මෙරි බිදාලවනි නමාදුගාවස් नमाज बस पुदेने एवरो दें अने सजीदा दाऊद को बाइफारो कशफु एवरो माफे बाइफारो कशफु लुंग एवरो माफे विदालो फनी आम गोते के गिनफारो कशफन वसवाने दें एम्मा ए बोला तफात फा एम्मा इष्टाकीना नेरे मिहा एना तंकुल दिउ कोल्ले विदाने हेदुं मार इष्टाकीना गे रिमानी अफतिकंड वन्न कमुगो जिया හේතුන් තංකුල දියු කොල්ලා එන හේතුන් තංකුල දියු කොල්ලා දැන් බේරක් දාම් බාන්නේ දැන් තංකුල හඩි වෙලියක සමකොම් බෙදවපු දොයස් ලෙවිදාන්ත අස්සාවේ කවනුගේ සමානුගේ කවරුන් තනි හේතුන් තමමු කවරුන් තනි දැන් මිහාරෝ හඩි කම කවියකස් ඒරුග හඩි කමෙන් නෝ හයි කියේ ඒ තිරින් වට්ටල කවරෙන් ඒ බොඩ ජිල්බාබු ඒ තින්නනි බිමුග ජෙහෙ ගොතා මිහාරෝස් හඩි කම කන්නෝවේ මි අනේ වෙඩින් හේතු මිසාලක wedding dress ඒ කාවෙන කුරාට ක්‍රිස්තියානු එලාතිය දමමු මා දුරක් ගායකට කන් හයෙක් හරෙක්ක ෆෝටෝ උන්නානේ දුර ඒ හඩියන්නෝ එමිහු කුරීමක හඩියන්නෝ ඒ අරගොන අම මුස්ලිමුන්ගේ සේති ඉක්තියාර කොග්ගෙන්ගේ දමමුන් දවමුගේ දනියේ
බොඩ සිංගාබයෙන් උන්නානේ විමති දෙමේ ඒ චනුවේ හඩේ කීප ක්‍රිස්තියානි කුරීමා ගෛර මුස්ලිම් අය කුරීමා එනුවේ හඩේක මුස්ලිමුන් අංග ගොතක්කන්තක් කුරන් ඒ තිවනි හඩිකමකන් ඒ තුම් ප්‍රබොඩ මස්සදෙන් අලගොන මුස්ලිම ගොතුක තිබේ මුස්ලිමුන් කොෆ්ෆුරිකන්තත්තන් හඩවීම එකම ක්‍රිස්තියානි ගොත්තර රීති වීම ඒ මිහුන් එකන්තක් කොෆියා රීති ඒ මස්සලෙන් නොයි කිය මිහුන් කොෆියා කාය ඒ මිහුන් කුරා කිතම් මේ හඩින් උඩ දාරුකම වෙස් රීති එකම අලගොන men දීනි ගොතු අංග හොන බයි කන්තත්තන් අලගොන men මා ගොඩන් හඩින් උඩ දාරුවේ බා ඒ මස්සලෙන් එම්ම දැන් අලගොඬ මිතාංග දන්නවලම් බේනවනේ ඒගොතන් ඉෂ්ටා කියන මිසාලකින් උස්රට්ට කනේ රේමිහා ඒනායන් හේතුම් වෙස් දීව කොල්ල විදානේ දැන් ඒරුම තිනිමෙ ෆතාය දැන් අලගොඬ මෙන්න නෝ මියන් හිනාගේ අවර කණ්ඩාලා ෆෙමිවනේ කි ශාරවි ගොතුන් කණ්ඩාලා ෆවා ශාරෝබාවල විෆරාතම් වෙති කණ්ඩාලා වෑෆ අංහිනාගේ අවර එහෙමයි අලගොඬ මෙන් කියා ඉච්චෙත් නෝමි කිය අලගොඬ මෙන් කියා ඉච්චෙත් නෝමි කිය එම අලගොඬ මෙන් නම් එච්චිනු කිය අලගොඬ මෙන් එච්චිනු ගෝවා මේ ශාරෝ කඩයිලෝ විෆරාතුම් මේ උන්නනි අංහිනුගේ අවර යහුරියච්ච කණ්ඩාලා වෑෆේ ෆරාතුගේ එංගෙවි මුනා දෙච්ච ෆියා මුරිය අතර නිවා කුරන් එම්ම නිවා කුරන් ජීහෙන දැන් උසුරු දැන් තිබුණි දලීලහි කොබෑතෝ මෑර අලගොඬ කුරීදෝ දන්නවා ෆවානි මිසාලකන් ඒගොත නාය බොඩ තකුලීෆ කවවනියේ නියෆති කණ්ඩ වාදකන් ඉෂ්ටා කිනන් එරීමා ඒ තකුලීෆ වාකමුග වඤ්ඤා ඒ ਜ਼ුරූරි حالتෙන් යොතිජේ මෑර ਜ਼ුරූරි حالت තහුගා එබ මනාකුරව ෆුන්න කන්තත්තන් එබ හුද්දවේ ඒ ශරවි ගවායි දෙන් ආසමන්නනි الضرورات تبيح المحظورات ඒ දලීලෙන් ඒ الضرورات تبيح المحظورات ඒ ਜ਼ුරූරි حالت එබ හුද්ද කුරේ හරම් කරව ෆුන්න කන්තත්තා ਜ਼ුරූරි حالت කුරිමති වීම එම ਜ਼ුරූරි حالت කුරිමති වෙජ්ජියා හරම් කරව ෆුන්න කන්තත්තන් එබ හුද්දවේ එහෙම මිසාලක මුලතකති කියමු වෙස හුද්දවේ තා බඩ වහමුණු කන් හිසාබක් දියාම එම ඒ ගොතුන් වාහකයේ කේ කුර්ආනුගේ ආයත් වෙසෙන ඒ ගොතන් ඇස්සා එම ඒ ගොතුන් ඒ ෆද තක්ලීෆෙන් එනාය ජිහේ කමුග වෙච්චියා එනාය ඒ තක්ලීෆ දුරුමට්ටක එනාය ඉෂ්ටා කිරන්නාර එනං හුර විදාන එකමකු විසාලකන් එෆා එනා කෂ්ව වා කමුග වෙච්චියා තන් කුල දියු කොල්ල විදාන තා හෙදුන් තිරියා ජිල්බාබුලා අංගෙනක් කමුග වෙච්චියා එනා දියු කොල්ල විදාන තන් ama ifada misalaka adi jilbabu kornuli kamuga vias harawala la kudim misalaka harawala tan ko diu kolle ita mar bike kunti ber faes para ridi kudin zalika firihin unna misalaka fatila fenunima fituna veriwa kahala fatila hunna kudin vesti bene ekam ves visnan jena emma e fada kama kattaka ves jen tani wa kura misalaka ena visnan jena e halat timanna ge fa miotimi uri halat riche timanna ge fa emma timannaga faafeni fo sam firihina ko fitna verum ekashiyembe ehm wima timanna komme gote wes awla kam bodo gam wani niwa kurume ehma e matin laati diu kolla tan kola emma eran unna rangala ade dem swalaki anhenu umra gossabes gina namata hoteluga kurati fene miskituga kurumabure hoteluga kurun ego sawabu iturukama emihum bune මීගේ එම්මේ රංගල ගොතකි කොබෑතෝ ආදම හර්ති වරබ්බොඩ මස්සල ජෙෆොයි මස්සලේ තීල් බරින්ගේ මෙතුගස් මිසාලකන් හදීස් කෙමියෝති الصلاة في المسجد الحرام في المسجد الحرام حديث کا مسجد الحرام کا کرවේ එම්මේ නමාදේ එහෙම් මිස්කිතෙක් කරවේ එල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ ලිබේනක එහෙම් මිස්කිතෙක් කරවේ එල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ මස්ජිදුල් හරාම් ක කරවේ එම්මේ නමාද මස්ජිදුල් හරාම මි කියනි තාංග ඉන්න මිස්කින් එයි ගෙෆුල් වරයන් ඉන්න මිස්කින් එයි ඒ මස්ජිදුල් හරාම කියයි දැන් ඒ කිතම්ම ෆුලා යකස් කිතම්ම තනවස් වෙගෙන් දියාකස් ඒ මිස්කිත් තනවස් වෙගෙන් දාවකම මිස්කිත් ගෝ කුමන්නාන එම ඒ මස්ජිදුල් හරාම් ක කුරා නමාදන් එනි එල්ලක්ක නමාදගේ සවාබ ලිබේනකම දැන් මෙහර ඉල්මරින්ගේ මෙදුක වර බහස් කුරුන් දිකුලා ෆොයි මස්සලේති මස්සලේකි දැන් අංහෙනුන් නම් මිසාලක එමිහුන්න කිනෙත්තෝ එමිහුන් ගේග මිසාලක පුරීමා මක්කායන් ඇස් ගේග පුරීමා හැම ඉල්ලක්ක නමාදගේ සවාබ ලිබේනේ දෙක බයෙන් ඉල්මර විදාල හොරි හරම් මින්නනි සරහත් දෙත්තා
haram mi කියන්නේ සරහද්දකම් මක්කාගස් වගේ සරහද්දකම් mi කියන්නේ ගෙෆලොස් එනි මස්ජිදුල් හරාමස් එනි හරමවා සරහද්දුග එනි ඒ සරහද්දු ඒ වාකේ හරමවා සරහද්දු ඒ හරමවා සරහද්දුග බයිකද තකුරුන් හරාම් කුරේ ෆමින ඉම්සාක ශිකාර කුරුන් හරාම් ගෙසෝසිෆුන් හරාම් හංගුරාම කුරුන් හරාම් haddu jehun haddu gaayam kurun kaale baabar kan tan haram kuray man haramawwa sarahadduga emvima haramawwa sarahaddu terega hunna hotale e hotaluga angenu namadu gofiya angenu libena kama ilmerin vidala bayin ilmerin ellakka namadu sawab ade emma haramuga terega kam haramun beeruga huri hotalegga gofiya kanu libena haramu terega den emme bodavves buna veni evaru haramuga terega haram minan madina gesan haram ge imwaki ko wai ko fainani haram ge sarahaddu nan wai ko fa hama egotam madina gas haram inna haram sarahaddu terega unna hoteleggan hinka balaku namadu ko fiya enhas namadu ko sawab libe e masjid nawawi qur'an namadan ge libe ehem miskita qur'an enhas namadu ko sawab den evaro me bodu warkas bune veri den aslu hadis ge ni ham masjid haram gan masjid nawawi terega den etan tange heri anghinum nan heri waki khassa baatan heri masjid haram ge sonnana part sanjaya masjid haram ge sonnana masjid nawawi ge dima fasewan masjid nawawi ge unna sarhad tan adiwara fasewan etan ta eta tan tan was ko onnani anghinum ge baata den masjid haram ge mi wagota ki etangos onnane baawara anghinum ge baata ekama ko mi wagota ki ta mi hungina kamun den ha bange gowayaran e bay ko tibitanek musalla faturayan e parani namad den was wade wena den fahun bange gowa fahun etan kadden wade wena besmiya e tere gonnani jagata bawa anghenuge baga sonnani amagina santawna husko den wonna na ekak was amay huri tanek farane de mi hunge jahilu kam aslu masleki mi hunge ahirum teriyenno gelle daane ti kom ekos biru gannani අනික ෆිල්මියා ගෙල්ල දාන ෆිල්මියා කෑරි ගේ උනා අපි මියා නවාද මී කීනේ මී එතන්තනක් ගොස් මී උන් කන්තක් කුරාගම් මිදෙන් අලගොන මන සජ්ජක් උමරා එතනක දෙජ්ජා ෆෙන්නානේ මී උන් කන්තක් කුරාගම් මුන් ශරීයත ඛිලාෆන් හම තන දොර බලනා මී කන් ඔයි ගොතකි දීනි ගොතෝ අංගවා හොති කීන කම මියක බලය වෙසානේ මියක හිතෝරි ගොතක කන්තක් කුරා හොඳා තන් ෆෙන්නානේ තාංග එකමක එයන්නු ඔයි ගොතේ එයන්නු ඔයි ගොත අලගොන දිවෙ හිනස් ෆෙන්නානේ වරග්ගිනා මී උන් හම දිවෙ හින් තිබෙන බල හට්ටාගේ mihum kantak kurata ngam kollara kollane e kame kollara kollane mihum annana masuna vitera rawdo ya anna wannam den katamu taswara ri changuna hade turki mihum adawur tamutan tauna liela jahara porwar ri tamuta den ha mihum annana mihum aikata bosde kantak kuramu annana viduatan hadamu annana ama miya ko illatan e tabega aikatela bosde den fennaran hawadi vehi miya ko se aikatela bosde ahai besunani onna goittoy eham miya kuratan fennara kuramundana amalgona men divehin kurati algona wakam algona mesti goyang waragina uloni matanga aba divehin antak kurati eham miya kuratan fennara egotan no kurara kitawara nasiya difegen diya ka sama tiben bala atta miya kame kurara kuran miya kame kurara kuran etanga ginawani hama bidwa veri mi hum bidwatan hada mi hum tiben etanga sheyun tabes tiben eta mahana fulut kari gavs tiben ba sheyun tang eta mi hum bidwa hediyanu de evarum sama lakka bidwa hada ko me ko sanna nikuma etano emma de mihunge herun terikan kudakan aslo ei jahilu kan mihunge jahilu kan emma ei onna goten nogomiya ko setanak bas masak ekkure onna gotak ekantak kure veto erang ekamuge sawa bolgon mona furihama gotu gali bigen dani umra ayadda be fulum sama umra alokam sama furihama gotu onna gota ekan kure veto masak ekkure erung umra ge furihama sawa buli bigen dani ade දෙම සවාලකි අවට්ටෙරින්ගේ මායික්කන් බයන් කොද්දවාෆා ෂේහකු ලිව්වාෆාවා පෝස්ටිග්ගා අවට්ටෙරින්නකි අලගොනුමෙන්ගේ මුදා කිරියා වාර්තනුව හුරි බයකේ ලියෆෝතේ ඔබතෝ ඒගේ මානයකි ආදේ හදීසේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරන ජිබ්‍රීල් ගෆාන තිමන් කලේ ගෆාන අවට්ටෙරින්නම් ඉහසාන් තෙරිවම කමේ හිතම වසියේ කුරව්ව දෙමිහුන්නවියේ ei ඒනා තිමන් කලේ ගෆාන වාර්ත වෙජ්ජ කම තිමන් කලේ ගෆාන හීෆුලෝ වෙච්ච වදාන්නේ එන දැන් වාර්තවානේ තිමන්නගේ තිමන් කලේ ගෆානුගේ වාර්ත වෙරි කමුග තිමන් කලේ ගෆාන හී වෙච්ච වදාන්නේ මානක එවරම් වසියේ කර වෙග මානෙන්නු වාර්ත වෙරි එක වානේකේ
ವಾರ್ತವರಿಯ ಕವಿಮ ಎ ಗಾಯತ್ತಿ ಮಗಮಿಯ ಕವಿತಾಯ ದರಿಯ ಕನ್ನುವತ ಮಮ್ಮಯಕ ಬಪ್ಪಯ ಕವಿತಾಯ nuwata ibbado ebba fa nuwata ebba fa miya kavitaye eha gaay miya kan evi wartawa miya kavima mane ki ehaves boda e bayge haggan algonde men riya ikuran jihe bayke awatterina kiye emi hunna riya ikurare emi hunna himaydere emi hunna undaguwa kala kantan nukurare ewaran angawa fe ebon hadis tawga mu'minu mihaki awatterin enage dula atun dula atuge taklif takun salama begem wami hay e warange bahur hadis tan aswa manaki awatterin nan ecchi gowa mi hun nan undago kokkan takura mi hun ei wara yan da be kalifana vidalwani e fadam mi hun eti man kalifana gulon huri mi ismi hun none ei kiye e bayge taklif takun awatterin salama begem nuami ha nan ei ti man kalifana gulon huri bay none ei aymat awatterina jehena warabbala kan kamuga hadis ke betiya bam garu diga kanya ege fengina kollare adi awatterina for koddere em se boy baawaru hadis tege bor awatterina be gotun aswa egotun emi hunna ihsanteri man emi hunna riya kurma ema awatterina kiye iwara gaay bayn hagigatu bay kiriya wartanu weti mi hun egotun emerum eni assa kiriya wartanu weti bay emi hunna kiye manaki ewaram padashe emi hunna eha insanteri we tomo sai kurare mi hunna emina undagu wa gotannule emi hunna zuwa konna hadashe adi chikiyana hadare mi hunna ade deme swalaki datuga narugandu alwafa hutta marujje nama hinawa iru e nattale jehentoy ade narugandu komme nattala kanu jehene mi har bayem mi ngabdi datat dore arwati be mi us e natta kanu jehene maru himanaka echi nattam vejjiya den kiyawda gure wane dattakat dore arwati be mi echi nattam vejjiya dai vesas dana upurage e kahala kamen den kuraka ena maru hima den agagen echi agage ini mane ni moni den komassale no ei kiye beerun egen huri echi naga misalaka angotiyen hidejja angoti karuga fangunang henom misalaka echi tan naga nagan jehene den eya kor walula kannettanga fa echi e gahana tawge beenun ei ifene echi ei warta mudale gotuga daana echi ei echi nagan jehene eden mudale gotuga no himene echi misalaka angage takulifa kawani nagan ulunima ehma e naga negumoga evs beenu mennei adi ko me lazim evs naga kan e maruma fawga den ei ni e hunnane baawa kan tam misaka naartakan holi kokolon labati be mi osetibi echi nu naga kanu jehene echi se ay den e mayita ko fanawegen daana echi hunnani ade deme swalaki muslim nu qawmutaka diriulum badal kurumuge hukumaki ko bato ade muslimu noongawmutaka diriulum badal kollu mi har bayen ilmeringe mana kurabba evs beenumen neti muslimu noongawmutaka mi munifuhi filwalan dium ves mana kurabba eki vegen ei egotadda diumuga warabba war faasa takin harad kolleveni e gairu muslimunna emi unna tay gawma badgenda iktisadettay e bawar faasa takin e wadgen edani ves beenumen neti misaka beenum jehige massane misaka algon men wattri kawmi india algon misaka base parwa midani edin beenum jehigen ekam misalakan hama monifuhi filwalan pikuni ku dature gotuga india gose tabawar tan $1 etan harat kolla famiyana ni gairu muslim taka e goinge ba mana kura babar mil mar midala par haram e gotatti ei ki vegen ei ena ge bawar faasa taken ena gairu muslim takan e harat kolli vis faada neti evur marangal rangal wi ena e muslim takan e harat kurinama ehma adiden diriulum misalaka badal kollun e diriulum misalaka badal kolli ena konkama kattakato balanjeni konkama kattakato balanjeni ena misaka enage gawmuga ulen dati wegen nuwata etanuga misalaka ena bayan khidmat tankule fahikon ena liben otima e kahalam kanta takabbala fa ege hukum sita bunan ege adeden misalaka e rangalunu gote nuwata rangal gote e gotabbuna vidana ei misalkan e ghair muslim gawmakan enage dirilum badal kollima enage ambitarinna ekamuge asar takkurum waraggai
egawmuge ma hawluge asarta يعني ma hawluge asarta da ambidarinnak purum barak gai egina faharan hama ifada gawmu tahuga diri ule mi hunge darintan etibeni kinan emi hun tibe hen etibeni hama muslim islam kam fula vesnure ema ifada gellun tange baade dini gotum baavaru egota diri ulum badal kollima ema kik purum badal kolli ena gawmuga nuulevigenta noni ena misaka andani nulibigenta gawmuga misaka andani libekannek gawmako misaka ena diri ulum misaka ifada gawmaka badal kollan ena andani libengoti ifada zuri halatek gamasrene ekama ko fada ibs halate nujehi غير مسلم قام قدير بدل كل نغي كنت كسديني كنت نقول كمان نغي هذا يعني نيم سؤالك جني سورة كيوم دا وقتوغا جني اتنك حاضر وانا توي مهار جنين سورة كنين نو جنين حاضر وانا هما اهن سورة تهكيه بيكاس اي انا اسلام بام بينو ما جنين وستي بينه egen faida hodan benu wajin investi bene yar emi hunga ba insanu namaz qur'anu jamaat tahuge iqtida weswe muslim hunga mi hunga emi hunga sunan hame shari en onnani aba mi me fawgana biya fonu vuni insanu na jinni ge gata insanu na jinni ge gata me fawgana biya fonu vuni en kam emi hunga terege sunan hame shari en onnani waki jinni suraten nu ama komme qur'anu komme surate kiyeviya kan jinni suratuga jinninge bay waakatange bahuri Allah subhanahu wa taala bayan ko debba jinninge nu bay emi hunge terege tibi nu bay jinnin tahuga waakase bahuri ge bayan ko debba adi insanunge mi hunge kibay kantatta madadan edewa akaya ei nu bay kamek kamara emi hunge ge sabun emi hunge ittahuga boda averikan ituru kantatta vegen dana waakase bojjini suratuga Allah bayan ko debba fa emma e waakaten adwahan kanyennu Allah nabiyya taifu toifa wadaange toifa dawh deba wadaange etanuna kaame wadaange kalifan niku wadaagati e darho kuda kudintan e kalifan ko fam pro zakham kolli hilaw kaage ma yus kama huwa kalifan niku wadaagati toifo niku wadaange kalifan toif rabbera niku wadaagati niku wadaange Allah den nabi Allah timan kalifan macca rohi wodi gannawa kam gawana me besfar wale nte me hukitam ani ayati man kuri kam gawiyas Allah rohi wodi gannawa kam gawichi e kalifan wudu kurabbaage වර ලතු වෙති වෙෆේ කලිෆාන හුන්නවි දැන් මක්කායන් කලිෆාන වඩා ගන්නවා නෙක කොම් මොන ෆුලකාගේ බා ඒ කලිෆාන හිප්පුලන් අර ඒ මක්කායන් කලිෆාන තෝයිෆන්ගේ වඩා ගන්නවි මක්කා කර යතුන් කාරි විදාල වෙෆා තිමන්න මිදනි තිමන්නගේ දවතු කබූල් කුරා බයිගේ ගාතරේ කඩෙම් තිබේ රඩුනා තිමන් කලිෆානගේ දවතු අඩවාන බයිගේ ගාතර තිමන් කලිෆාන වඩා ගන්නවා නි දවතු කම තෝයිෆන් මදි මක්කාගේ මොන පුර මා යහනත් කො කලිෆාන හිටි ඒ හාදිසා කලිෆාන හිප්පුලන් ෆිදාගෙන වෙස්නුදේ Rabberaniku wadaange kalifan wudu kurabang damuna mada fettevi jinninge bodu jamaaten etanang ebbe kone beg gamachan ara etibi adwaha etanga evve Allah nabiyya guruan vidalwa mungedi jinni suraten no e ama guruan kiyawam die wadaagati kalifan Allah kalifan khabar devvi insanu geterengati mitibemi un kalifan dawatu kapul nukuri kamu gawiyas දෙම්ම කලිෆාන කියවා විදාල විරුග ජින්නින්ගේ බොඩු ජමාතෙන් මිතනන් හාසිරුව කලිෆාන ඊමාම් වෙගෙන් එමි උන් ගජ්ජේ ගාමු ගමි උන් දාවවත් දෙ යත් දාවවත් දෙන් ගජ්ජේ දාව මියාර දීන ගෝයලන් ගජ්ජේ එමි උන් ගාමු ගමි උන් ඒ ගුරුවාන් උන් කලිෆාන විදාල විවා කි ජින්නි සූරතෙන් නො එම ජින්නි සූරෙන් නූනස් අම ගුරුවාන් කොම්ම හිසාබ කුන් කියවි කමු ගවිය සෙමි උන් ගෙතරෙන්ගේ ෆාදා හොදම් බේනවා මි උන් අඩවාන්ති අඩවහන් අන්නානේ මි එමි උන් අඩවානේ දැන් එමි උන කන්න ඕන්නානේ ආහාරෙන් ගෙදිරි උල බන්නෝ එමි උන් ගමි උන්නනිය මි ෆාර්තන් හුට්ටකසෙ මෙන වදේ වෙන ෆාර්තන් හුට්ටකසෙ මෙන වදේ වෙන එම එමි උන් තිබෙන අඩවාන් එමි උන් තිබේ සරහත් එක්ක එමි උන් තිබෙන අඩවාන් එම වකි ජින්නි සූරෙන් කන්යන්නෝ ආද يعني मेरे प्रोग्राम निम्माल අවගුතු කෑරේ ෆවාති වෙදෙන් මිරේගේ ෆහු සවාල් අලුන් කොන්දනි අදිවස් ගින සවාල් තකේ බහුරි දෙන්න එපිසෝඩ් එක ඉන්ෂාඅල්ලාහ් සවාල්ත ගේ ජවාබ් අරවන වාහක දන්නවාලා mi suwaluga mi wani amille jinsi edun fuddumaki mi konkal kamettoy ade Allah subhanahu wa ta'ala kiyatu qur'anuga mu'minunge
rivati sifata bayan kurabbamu wahi kurabwafani walladhina hum lifurujihim hafidun ehewla fami hunna kiye mi hunge awra gunawantar rakkater kurami hunne illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ei ebame hunge aminge maccafiya waye adi ebame hunge alwan hinunge maccafiya waye emi hunna kiye malamal libigam bami hunna nune manaki aminge maccange mi hunge edum fuddun adi mi hunge alwan hinunge maccange edum fuddun ei huddaye ekan kurmakun ebbes malamaten nete den wahi kurabani yatuga fahu baga faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul aadun den enu goten edum verikam fuddu mattaka ikhtiyar ko fimi hundannashe mi hunna ki haddu fahanala gosfawa mi hunne haddu fahanala gosfawa mi hunne ema Allah subhanahu wa taala meti edum fuddu mattaka goittaken hudda kurawa fei ambinge gatunna alwan henuge gatun mi hunge gatun meti ekan hudda kurawa fa den ituru gote ikhtiyar ko fi mi hun ei haddu fahanala gosfawa mi hun kamuge yoti Allah ki Qur'an ga bayan kodde wafa emma ei hudda enwane emma ekame hudda enwane emma mi amilla atun edum fudduma mi odnani aribam kiyafes mi odnani aadatu sirri aada e kiyaf mi odnani eki vegen ei aadavegen da kamen ei sirrun kurave kamen aadavegen da kame devifa kamen kamaki ekamuge sabun waragina gellun tange bahari emme fortama kamaki ekan kuramiha kaaveni mati bay farba fuhiwe adi kaaveni kurikamu gaviya senaga abimiha gekkiban ena durweba ei ekaman ena aade faunatiwe ekaman ena aade faurima abimiha kiban ena durweba den abimiha yang ekan engunima abimiha wesenage matin fuhiwe kaaveni rule hisabange bade dengan ekka ege bahur sihi ko tumbes bawaru gellunta ema mihuriha kama kattaka ekamen huddaenno den misalakam miyako bonafana misalakam ena control no egen ena aya faafe kan aragana vidane kamuge biru egen ena hudda egen gadana bay ekamuge hallu yoti rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kotte bafa ekalifan hadis ful qur'ani ya ma'ashar ash-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ezwanuge jamaatu gami hunne yaba miunge tereng qur'an wegen ba komme miha kaven kurma qur'an kan libigam ba komme miha kana kaven qura hushkame kaven kurma qur'an kan men dekamakum ekkamaki jismani gotun qur'an kan hurun anekkamaki mali gotun qur'an kan hurun mane ki e de gotun qur'an kan hurun jamiha ekgotkas fasko genwane ena ba kaven qur'are fa innahu ahsanu lil farj ekan ena ge awra gunama rakkater kan bode wa aghaddu lil basar adi enage fenum tirikurma gaay kambode enage belum tirikurma gaay kambode den hadis quran faman lam yastati ena khaar kurma kuladana kan neticche kam gawanama fa alayhi bisawm ena ngote rode ifume fa innahu lahu wija ekan ena e shahwat tirkan control kura addane ka begendane rode ifima e badu ha kan genama ekan control begendane e dab begendane fini begendane jinsi gariza fini begendane badu ha begendia e hallu yoti dini gotum bayan kodde hallu mane ki enage jismani gotum e bahuri enage kuladana kan kam mali gotakun nek kaven kurma kuladana kame ehem vejjiya ena roda hifagen ena e ba fini kurashe ema roda hifima ena e ba control wane den ena misalaka roda no hifa hurje kamuga vejjiya ena e ba aramundane harankamuka vesena wasidu vevidane harankamuka vesena wasidu vevidane roda no hifa hurje kamuga vejjiya ena ta enage dini ba himay qurani dini ba himay qurani enage atu ikhtiyaren ena misaka roda ifundu kollaga misaka ba bodo en faafe kan aragana jama ena etta hegellum wani komme gote vias ademma ekam huddaenno shariyata kudem misalaka bay mazhabu tahuga misalaka bay ibn hanbali mazhabuga bay ngin berin egota vidalo he bahuri ge sababun ena kaven kurma kuladana kamen nen enage ena de misalaka roda vesena nuhifeni roda vesena ekan nuhife kommes kamen huri ma misalaka roda ifon kuladana kasnu ren ga danata
den ena misal kan e fa kan aragan ni dan kamuga biro enan ojji kamuga wanama ekam salam ottaka ena hudday bayen ilwari gota vidala or kamaku qur'anuge ayatun eni mana kaman eni dalilu assa ei abin na adi alwan henunge macca fiyawa den enun gotaka ekan koggenwa ne allah yoti anga wa fa emma den komi gote viasse aadatu sirriya ei sirri aada ei rakkatir kamen ei ege sababu miha ekaman aadawe rabbina gedlun ta ege sababu egen dan kamen ei rabbina gedlun ta de misalaka ege sababu ane eba misalaka kaveni purawunas adi misalaka kaveni purawunas kamuge bardav gen sebade jinsi bardav gen ebade den enaka misalaka abimiha benu babarka enaka abimihage ebaves fuddem misalaka nudewe halat ko waragina fasadatan nikumagen ebade kamuge sababu anhenum ve samay fada egota anhenum gota amilla tu misalaka edum fudda kamuge ejja ena beswara gellun tabbodo ei gina fana ena kaven koggen jimawan undaguwe kamuge adi jimawegen lazzaten ena ka gina fara kan nulibe ena atun kan kurang adai fahurima hama atun ena yange lazzatu asidwani emma ena beno besme jimawa ka misal ke fadang henum nebes dengan ekka fadami hum misal kan infection tang ufedi waragina gellun tang emi hum nabes be bai kamuge sababun emma ekamun durun ei edevigen wagotaki ada هذا مريت بروجرام نمالا وقت مهار ميواني جيفا أجلس ورجع سؤالتك بابي إن شاء الله dengan episode ga مسؤالتك الجواب إلوين واحد النوى ورجع تفات سؤالتك مريت شيخ جواب أروافي دواكي ألون منك مهيو بس قبول كرا يا قط عمل كرا بيكم الله سبحانه وتعالى يلبون أي ديني قطون أبدس كان أها أولون في دوا صافكو المورين إدوا إرشاد هيكوتا كانت التكورا بيكم الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.